Belekeno kiri masingsa Taiwan masingsa patiwi thangka Khumulung Sasa Academy School Shapung Nobar Wati Patenibo Yoglia School Hostel Bupang Kotorma Glaikya Hostelo Abo by Hostelo Tongnai Ring Senero Shagderaka Dini Nobar Wati Paimebai Sasa School ni Hostelo Hakwagi Bupang by Glaima by Hostel ni Koroks ni Ring Senero Shago Dokumanka Abuni Bere Korni Yakung Deraka Korosini mung Loli Deburma, te korosini mung Tania Deburma. Borokno Keremba Shakam no Gotalangzaka, Patimani Koktama Kanawi, Didi Edisini EM Chitoranjan Deburma, Tangish Hovikia, te Koklam Salakya. Ini hospital serai mapik. Ini hospital serai Paimaga, Wati Paimaga, sini upper layer and second down layer hostel tongo. Second hostel jamu Bupang Kaisa Tongmani abo Guagui, Abon Logi Hatui, Tolan hostel thang to the Rikia. Hostel. Sin Sasa Sampli Sasa Academy hostel. Khara bosok sak deraka. Emni to dukuman ni sojena tongo total 8 jana misi khorok sanga ya patola kesasaka. Ya patola kesasaka tin be kesasaka mata tokta be da kesasaka semia rom boro kharpuru kesasaka yaku abuka kaham kan kesasaka tai rom kai to tai sojena kai dukuman khan sa tam ka phata ti ka kun sijai ya ka baksa kai tabu kai hamka wani tongo tam ka phata ti kun scratch nu jai Hanya salon orang bom step nana ya wagman mata ye. Wagman ti to singapono amti bupang rongno ganao tonya khana chawo ni ang tabu wan su toka Nin sini manka. ani munkai Sukumar Devarma Sal Sampli Sasa Academy secretary kam founder Sini Sasa School tahu Hamza Fashingo Bupang building tanggaan dia pano Dewa Sadaka Kaisa Bupang Tongmari Bupang Abo Hagrok Saka Tongmari Gay Watiyo Tiyo Kosokkan Kay Bupang Bayu Tiga Gay Abo Kaisa Precautionary Tongmari Bupang Dewa itu Hagrok Saka Wo Agani Jimino Wansumen Tongmari School Authority Hoito Wansum Jaglia Hai tai incident tangtung school authority nang saka nainan nang nai hai jadi kono fufang ko angkai hagok sako abono recruitment nai building kan au deta tomani ba nokla tomani school ni nokla hai jadi nokkai proper protection dia wajib di angkai abono kiting we je ha tomani ha no kurja kan angkai ram tingoi raka angkai au hai mui ban gabo school authority manai nai karena harus cerai kamu, contohnya taliknya kaham ngakai, borok korok sapano, mana background bayiya, hai kono deep cut, to hak korok ini, ngakai abo sub mukano de baik abo sebisi, hai kono, school authority ngakai, joto hajin khel mana rok nai, yaitu cerai rok kamu, ngakai definitely abo school authority ni samu. Bozaga bomari tongake bahaya ya cerai rok jehetu tongo tabu oro Saiman Khan hospital Saiman ulo korok sini awal bising korok nei Gloria by Tania borok no besi injured ka engkai expenses ang sai ronai school authority no access je forchangna nangmani je sub nangmani school no abono biar makna ora buang khosum hakya paksa ko itu kaimani ana ngai ang office ni kaimani ya gulo Saimangka state government tini je thakle watiwa ka khana ba thakle watiwa nai abono precautionary measures tawai state government khana shonibar abono borok school rok no Kulogia Tanin Bagoi, primary school, class 8 Joratui, senior school, high school, higher secondary school, Kana Ungla, Naiborok declaration eka, Angor CU Sahib no Saka, Je Kanabo, state go Kulogia Tanin Bagoi, primary school, class 8 Joratui, senior school, high school, higher secondary school, Kana Ungla, Naiborok declaration eka, Angor CU Sahib no Saka, Je Kanabo, state government ni Je school rok no bondo ton jama hai, tam niba
Indian Meteorological Department Jimmy Hazaka Kanabo Tini High Clewati Mamahai Kanabo Wanai Awak Labor Bulletin Ritumo Gayo Bulletin ni je Marmani Yakti State Government Kanabo School Bondo Toni Nai Kasha Notification Reka Ango Tini TTID Sini Chief Executive Officer Saka the Tini TTID Sini Amten School Rogo Kanabo Mathagdak Tongkong Tamno Tani to Roivar Abone Ulo Sumpecha Review Klein Epinai Indian Meteorological Department ni type of bulletin document Ulo Hamyang Tete Chungo Abono Nainai Daimono Abo Sunday Ulo Tesha Review Klein Mani Ulo Saklaja Hanar Nakai Chungo Saka Damnigo School Kong Mani Uloba Kana Salsa School Mathagdak Tongkong yang now high wati county kan school company Paitani Dukurok Manarong ba Metang Bangla Thai Bangla Tiniwa Agotolo Kubangma School Paimani Yakulo Agotolo Flat Mani Bagai Nago Kubangma Borok Soboya Kai Kenapa high wati Bagai Au Hang Nani Ngan Pan Tong State Government Indian Meteorological Department ni Borok je bulletin di mani borok je sahar mani Abono tuh Kanabo School Rokno Mathagai Tanami Kana Saksa Abo State Government Notification Teka Abono Logo Cuma tidak disiwo Abono no Mathag Tanami Kana Saksa Langsung Decision Nakha Ang accordingly CEO no Saka Norgo Notification Jari Kai Kulo Tanin Bagoi Primary School Class 8 Joratui Senior School High School Higher Senior School Kana Ungla Kunaiborok Declaration Eka Angor CU Sahib no Saka Je Kanabo State Government ni Je School Rokno Bondo Ton Jangma High Tamniba Indian Meteorological Department Jimmy Hazaka Kanabo Tini High Clewati Mamahai Kanabo Wanai Awak Labor Bulletin Ritumo Gayo Bulletin ni je Marmani Yakti State Government Kanabo School Bondo Toni Nai Kasha Notification Reka Ango Tini TTID Sini Chief Executive Officer Saka the Tini TTID Sini Amten School Rogo Kanabo Mathagdak Tongkong Tamno Tani to Roivar Abone Ulo Sumpecha Review Klein Epinai Indian Meteorological Department ni type of bulletin document Ulo Hamyang Tete Chungo Abono Nainai Daimono Abo Sunday Ulo Tesha Review Klein Mani Ulo Saklaja Hanar Nakai Chungo Saka Damnigo School Kong Mani Uloba Kana Salsa School Mathagdak Tongkong yang now high wati county kan school company Paitani Dukurok Manarong ba Metang Bangla Thai Bangla Tiniwa Agotolo Kubangma School Paimani Yakulo Agotolo Flat Mani Bagai Nago Kubangma Borok Soboya Kai Kenapa high wati Bagai Au Hang Nani Ngan Pan Tong State Government Indian Meteorological Department ni borok je bulletin di mani borok je sahar mani Abono tuh Kanabo School Rokno Mathagai Tanami Kana Saksa Abo State Government Notification Teka Abono Logo Cuma tidak disiwo Abono no Mathag Tanami Kana Saksa Langsung Decision Nakha Ang accordingly CEO no Saka Norgo Notification Jari Kai 6 kakak Kiskana Khorok 6 student tong mani apro oro orang 22 Do hakwak ma bakha khe apro bisna tong ma de Hako tengke seng tinjana tong ta Jusli Ruli Tania ang seng tong orang ya baksa ke yang te ang jatna norja borok tinjana khe ang norja kota seng yang te thana himani borok thangli angka seng kisa kok samani se borok ni bedan ke ba oro borok thumen jagan ka seng kisa kok sa ka baksa ke yang te ang jatna norja angka suddenly seng tan phais na gana seng kun khaimali aga dara song phaiga sa song phaiga seng no se gari kha Naro ha bisingo de pojak tong kha hap no bro mano ke ha bising geta saka no akhno mo dis ut kisana kha
Korok busuk sak duk mangha. Dukule namne kisa namne all total is 6 person nangka. 6%. Yes. And serious is 2 person. Yes. Mana hak buat hangara Bos hostel. sasa hostel Sasa hostel. nin bang soga ai to Bo kelas puri? Tamong mani tini aro nono hostel lo. hadi ta je Tamong kha? 45 so Oh, nokwa ke pek hakwa ke pek na. Gen nong nos kisin peka. Naro khoro busuk tong apro? Ha? Joton tong na. Gen nor khari malia.